Birta longpen kadu kabya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. Phaikuni ni phai krehiniarni Karbi Anglong Autonomous Council Sericulture Difuasai Kam Extension Officer Long Kitimung Penja Ponsi Samilangsu Collective Mulberry Garden Long Kahumridam Laso Long Arisangho Tumsi Seri Demonstrator Sandip Busumatari James Teron Long Ring Tilapen Assistant Manager Naba Kumar Deka Atuma Tongdon Sericulture Sai Campaign Kidengpon Moga Inki Kapangreng Samilangsu Collective Mulberry Garden along Mesen Ben Lana Pon Bomlo Laso Kapangreng along Demaji Pen Private Rearer Pranjit Goyen Wangsi Patripi Ponlo Alang ni tumpen pachini ponke Labangso di mesen lapen Nonateng prote product mesenji pusi tanpon Extension Officer Long Kitimung Pen Kapachini Ponlamte Arjurik Sinang Aningkan bangson sintimnak department na hinpen pining kadak tumla samilang so farm long tumla bangke mugain ki pareng ponlo masebat pining aningkan labang bangke tum sapso patrek lo labang ke dak pining labang la kain tum ke bang lakada dhemaji pan hana oh dhemaji pan si bangsi dak itum long muga pangreng long jima pu tum han bang odang chuhang pan tum dak department pen ahin penalang tum dak papaneng pan tum labang itum awar sapi pon lo labang itu mahan lagi sim senang tek lo lamang ke nasi nona franki bang jian istame dak tum benang la muga ingi pangareng tum same dak labang dak charli punong ji tapi non ke pangareng pon same sim senang tek sin lama tek punong lo labang ke tum kime piga sailom thema dak tum Karbi Anglong pon ke labang ke muga ingi pendang lo ingi kime punon di lahai ingi ke pangareng phantum labang ke dak environment mate ate monti print amen labang dak tum mesen dak nasi idung kado ko beta mela so hinda mitul ba kingam kacero poni pan labang idum jong si mat hapon pon nang labang ke department ong idum aklem kan labang ke long pol hai bang ke pon same ke cheng si labang kan tum hang department bang si aklem ko son se kacu yang jima kumantu pen ke kapang deng ponong jima halam tan tum labang ke chini pon opo non na da ba tum sining karong me melam labang ke lo ja ke dam tang atiklo Oktober ceklo ni pakret hokan ni pen dagin tum mugain ki pangreng pon lo ben pini ani an bang ke angki tum dang ta kedam pudok lo sadelo masih non bangke lah non nikep ang bang semela so akrab mate non la so rering la bangke jut pudok dok ang deng si bang lo tapi la so penang bang sementu la si mesan ada jalan pun sin la bangke ning pon la bangke dak intum chuponing tum intum sardo ai yamba dudo la pandum sekede sartum do langtum han semedak department na hin pendi langtum han la bangke chorupon lo ইয়াৰ হ'ব কথা প্ৰথমে মই প্ৰথম ডিফু ৰেশম বিভাগক ধন্যবাদ জনাব লাগিব লংকি ছাৰ আমাৰ এছআই দাস ছাৰ আৰু ৰংফা ছাৰক তাৰ উপৰি আমাৰ যি এম বাইদেউ আছে তেখেতৰ বৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে তেখেতলোকৰ সাহসতে মই এটা কৰিব আহিলোঁ প্ৰদৰ্শন কৰিব আহিলোঁ ঠিকেই আছে এতিয়া বাকী অফিচৰ যিবিলাক তেখেতৰ ষ্টাফ কিন্তু তেওঁলোক নথৈ আনন্দিত মই তেখেতলোকৰ যিটো সা সুবিধা দিছে কৰিছে সেইখিনি কাম নথৈ সুখী মই সেইখিনি লগতে এম বাইদেউকো মই থেংক ইউ মোৰ ফালৰ পৰা তেখেতেও বহুত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেখেতে কিন্তু আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আজি এইখিনি হৈ উঠিছে আজি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ নাৰ্ছ আছে অফিচৰ ষ্টাফ আছে দাস আছে বিশ্ব আছে বুবু ভাইটি মোৰ এইখিনি আছে আৰু এইখিনি তেওঁ বহুত সহায় সহযোগ কৰিছে তেখেতলোকৰ সাহসতে মই যিখিনি কৰিব পাৰিছোঁ Karbi Anglong arlo atok anuta development mate kaching thura sai ki claim ki dam ki sang se pinason thak taksi lakhain koi rai si Borjan constituency arlota break jam kaching thura sai mo kepa claim jia phan non ki khibom Borjan MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Phara Hinpen Pinangan project la pen scheme deng ponlo break jam ai scheme deng ponsi contractor atum phan work order ta apporting pen di pachi tangla bonta contractor atum ki claim ke sa oya jok onane adim ke kim ke tangte konane adim ke kim ke sa oy lapen konane dim ke kim nang jia porteng pen kim dundesi bil ke palong jia phan claim tap claim proson si ekdam long lo lahailam therar tumpen arjulong si perang ke bitung atum Borjan constituency arlo ki claim scheme along long charidam tum bomno labang so ka humri dam bomahut ithek ponlong atengke contractor tumke rara tum mesen over sai long nang jitu apana ye claim pikali bonta mithangali phansi claim chot pusi ekdam long athe asontina scheme long setami claim pin pen bil ki droke kang hulap ason si ong munak
lasi lason pulode komat lo adai ratma made contractor tuma made CME matum lo laki labang sola marjan lang derapi ratumle insainon Pagkaman ke nang pilo buat fit sistemnya alang li bangke nang ceklem ke dalo nasi isi pudam pelom te alang li bangke jitu CM han sistemnya karkan lo alang li tumhan CM bangke thang ada itu thang apa welo alang li bangsi chok si bang chetan lo nasi alang li CM tumhan ili tumla lokal ili tumasing hamnai sar sujorong par pom sistemnya aba board chairman alangli teron sang phan bistame alangli mahang karkan ma ujot ke jora system lo alangli rason nang klem kita pakai nili tumangke nili ning duk pig lo lasi tongsi nang klem klem promte nili tumangke angsong ma akang tu ang deng bistame nili tumangke song thunang ko pula nili tum sarpo teron arong pen mang alangli teron sang ho jitu nang hola so bang putikang lo also some man si people pula pen alang dita jitu adim ma place long anta alang dita nang humri bang lo also some adam pen ke nan kadu thulong bang ke also some man si pi rita intipi busipu ke komalo ni rita intipi ni tu mang ke chini ne thegong le penang la pen ke koma humustir ne itum bla borjan long alo ne mane komalo ne contractor bang ke stame non afi beta dong nun ke chini no teng bonte Ritang tipi busipu, stame dak bangke iklan buka nang klem kelang, adim bangke apa ajat stame hormus stame abe ekonon stame adim nang litum stame langamang, dak jitu sportong stame ajat abe na bangke lanil tum jitu anikanwang na rongker padodo laso adowan la flight lang la hu anwet lo non dak ke ajat abe na bangke tangte ladak aron tang pulo tangte 30 days bai alang litum phan pi bangso rongker seri kemi phan ke ni thongke ba por pilo alang thama tane ni thongke pare ta claim kleder laso puthar alang litum pi pui laso puthak bangke ko pulo janang claim kleder sama claim nang ko po alang li ni tu mchina tang mongte nong ke thega nong tang apen polomte alang li ke jitu pendal sama alang li lo amen si klang lo ke akam sama si claim kleder lo posi non man kenang ciklem tunang kok po kali bom te alang di phan man ke sodak pan pilem nang kok po ba insai nang kok po yo la ni tu mustame dagromen mustame do joy ji lo la alang di phan man ke nang ciklem man ke ni tu step bang ko deng tu dat po ni tu mustame alang di phan nang ciklem man ke ko claim bang ke chok dat po alang di mustame ni tu mustame lagala ang deng pian mustame dam rong lo dake Gandhipur abojar lo dila tane nilitum ke theglong bro tangte lada Gandhipur abojar along isi ringwell nange pi pondo 2 lakh budget ke claim po nangji abang phi lake rita intipi nalitum lada ringwell ke theglong son doluma ke selampon avela tangte lada ke allotment pi ke 30 days aphan la por pi alu ka da ring ke pohoji aphan rita intipi aphan tane nalitum rita intipi aphan chini lo manang letum chini setame alang li ke dak do de rinti the se do tame sarkar pe nali tum phan ke nang shot lange jun ke siksa policy nali tum ban mesen na ringwell hudnoi besi ritain tipi phan 2 lakh pi alu tane la so phan nali tum phan la mesen ala na pa jun nong pi pon pe det ke nali tum pi pu ya lang li phan ini ke lason sa aprang ta wang lo ta dak lang elo pulo ta me ki tugi adina tare ko antong ki hujini la bangso bange ni tumge arejar long nunde same da bojara men pen la soring ke gran tam puke ke damtang MP election la soprang pen si dake na chi chata kang la sa tum da ken pen gi bang si la le tebe ke claim bang ke non sinili tum chini lang retain TP lo ne mate komale ni tum chini nunde non puta non na tum thana sini tum chini la tame dake gran ke arji ding olu tenang limen chatani ma nilimen ke mena jino generam teran te lada la pila pui ho agang bura men ke sone di lap nang tum si Pai kuni ni pai kre pliarni ada por pai kre sia por malom hanjalang solong kido irrigation executive engineer hem kim jiapan long exampon kak lonsing teron in charge irrigation department alangli East Karbianglong division irrigation hanjalang so office building ki kim
ponji aphan alangli kamatha lapen kabor ipon alangli bokajan LA constituency hangkang rara tum aphan kamatha kime sai chuti ke ratum irrigation department hin pen kime senabar sai ki pi ke pajir ponchot kalisi kime sen office building a hem ki thir tip ki thir klong pen donang jipu alangli matha pona teng patumi bangso office building ke patang pame et ikim kirang ponji aphan approximate estimate amount rupees 1.98 crore tangka pen ikim kirang ponji aphan tumi foundation le mate anujok parja pontang bangso nujok parja ponjia jai megalong kak em lunsing teron em irrigation alangli alusar poman pengmen chitong dunji alamdu monta alangli kaprek nang soda kaprek asai ki dokok penajok alangli dunlar departmental devananda pegu SE difu circle irrigation difu alangli arideng pen parja pon alangli long kachirabdun durgarong BP EE Iskarbiang Long Division Irrigation anjang langso Sanjib Ingti AEE Omulangso Subdivision Irrigation Durmiteron P AEE TC Iskarbiang Long Division Irrigation Upen Kumar Das AE SO Iskarbiang Long Division Irrigation Bangso Office Building ki Kim Kirang Ponjia Pan Contractor Komol Singh Teron atum chirap chetudun Patumi Bangso Office Building ki Kim Kirang ke mesen pen ke pachun Ponjia Pan pura Kurusar Dhon Singh Timung alangli risang hola pen Babul Chakraborty Kurusar atum Bongchin Bongkrok pen Hempu Mukrang Hirjumi Hangpi Ponsi Bangsu Iskarbiang Long Division Irrigation Hanjalang Office Building ki Kim Kirang Ponji Anujok Isomajai Mek Mesen Pen Chunpon Hanjalang Habar ki Thigiding la pen Chirok Tokora Tumpen Kak EM Lunsing Teron In Charge Irrigation Department la pen Kak CM Dr. Tuluram Rohang Alami Tumpan ki Japon Non ki Dobom BJP Sarkar la Puson Kacheng tu rasai mu ki claim ke dam pon la pen Hanjalang Irrigation Office Building 2 Stories Building ahem ki Kim Kirang pona puthak kachorolam the pangdak pon nunti আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ বিশেষভাৱে আমাৰ ডিফু চাৰ্কল ইৰিগেশ্যন ডিফু ছুপাৰিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়াৰ দেৱানন্দ পেগু ছাৰ আমি আদৰণি জনাব খুজিছোঁ প্ৰথমতে আমি আমাৰ SC ছাৰ দেৱানন্দ পেগু ছাৰক আমি আজি পোহৰে আদৰণি জনাব ইয়াত ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ইস্কাৰ্বিআং লং ডিভিজন ইৰিগেশ্যন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ দুৰ্গা ৰংপ্ৰীতি মেডামক আমি আজি পোহৰে আদৰণি জনাব ইয়াৰ পিছত অমলাংশু সাব ডিভিজন ইৰিগেশ্যন এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ সঞ্জীৱ ইংতি ডাঙৰীয়া ছাৰ তেখেতক আমি পোহৰে আদৰণি জনাব Tang tepini ada babirta bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru